information wiase o information wo papa just say one ya wadin say wo po bi ho asem no wuje nipa bi busa ne say nipa sumasi ana wo bentin wuni no nko ade a den ya wo benya nipa no ne ho abakọ se mpanifo ka say obusafo wo nyira kwan na so obusafo nyira kwan a wo bi ho information na wo pa wunya the fact is say wo de nipa na tie the fact is wo de nipa na ekoba nko ade wo benya obi a wo de ne nsem ebeba bebro say wo nsuso je na fatu anamone ne dem ne wo ka say self-acclaimed queen Efia Schwarzenegger ena ne ho akwakoka edwamui ai nkofo adwedwe ma kosuma se hunu de wo koso ne de wo ya wo mo adaba beto abonten ache se ye de bai brenasio se no kure na wo mo kan abusuafo wo bi entimi enchena me ne wo ka say Instagram blogger ebia ne din aba _great1 what the Simbi aba betu eja afam Queen Efia Schwarzenegger ninsu a what they aba chesem kwas pena water no wa ben make some wild allegations be afa watch us any allegations no abusuafo esewani say ye kan echona mama me kwan ento wasemu enidiem na menkenkan nensam no se de wodi tu dwa no mamo or say FBI secret tellers no di emoji just say that's so or say Efia Schwarzenegger you did nothing pertaining to this case. You always take advantage of situation to trend, but don't worry when Ghanaians and FDA Ghana finds out of how you buy dead bodies, bathing water from the mortuary to mix with the penna water and quash water, selling to the public in the name of making more money and selling more. Our agents are watching you closely. Go to the mortuary again in disguise look to buy the bathing water of dead bodies. You will see the show. And then they say, we are watching you. As go there or send someone there again and see the grand display of public attention you will receive. You will stop at nothing to make money, even at the peril of innocent Ghanaians. #Efia Mortuary Woman. Your time will come. At FDA Ghana, why is Efia water without accreditation? Hey! Ebusiafo asem weyo aba the great one. I Instagram blogger no nsem a say what they aba betu edwa enono a say wo chiriman self-acclaimed Queen Efia Schwarzenegger wono die ensem bia kwakwa wo a edi se ekra no and edi so bi wansem amba wanfana no antum bia na say woni wo mayi emu mampanyi dia wo beka minister dia wo beka honorable dia wo beka timemuni dia wo beka soja ni dia wo ka police ni dia wo ka say FDA for crampo dia mama wo mo mama dua bo nyina bebepi mo mu nu ye a che so wo de nsa nyina gu fo ma no wo bodua wo ni nyina Ghana for ye ni etua emu ebie a che se dodo na se dodo ni ehu ne se Efia Schwarzenegger dia ye kana sensa so wo kana wo beka na sense wo ni beef with Monaguchi wo the likes of ono any baseball ebie mu che se ono nkofo bebre enya grudges such as nensem ana se de bebeto abonti enyina ensoso no na che se wo beka ondi asempa na se asempa be ebia enim na about the great one echireman Efia Schwarzenegger nanse ya ente we be factory se wo mu ensuo abako penna water na ebie mu so kwas water na no na wo chire mu esem Efia ensuo na wo ye ne se de be ya nipa ebeto se de be ya nipa ebeba bepu edi egusuo na wanya dom na wanya chesesika enti no ene okomotri bia ya chese yedwane efunu nipa wo mu ewuo no ho ena chese ene wo kwa no this guy se no ho na wakọ no akwa ji ensuo no na chese wo de abefra ni nsonu emu na wo de penna water no anase kwas water no na wo de ton de ema nipa se wo mo enje na wo mo ennom na ebusiafo
Imibusa enti wo mo kyerman a wo bi eba wo aba beje afunu mu nsuo no enti wudwe ho ebusa se ede na nipa ne de kwa akoye na right mpo se mo kyerman wo bi ba se opefunu hu nsuo a wodane ede ema nana ne kwan so a eno no se wo bi a ya fa wo se hwe ewufo eso jare wo mu jare wo de wa ya specialized was field no was eno na wo beye enti se no na wo ya na so wo bi ba so wo to efunu hu nso no wo ma wo sika to me brain na wo was wo di enso ne ema na akonya brain na wo was wo di sa enso ne ema na je se mo na mo chiri wo no kwampo no mo ya mambofo mo mpe wo man nkoso mo mpe wo man empuntuo ase se wo se hwehwemu ekoso e wo mortuary ebia emu na ebia mo nso so ne se eye no krese afia alejo ye aba the great one and the tuja enti se ye no kre se de aba the great one kan e dia ene na afia wa anya de because wo be to be so low to that extent said because of sika wo benyenti no wondwe eye nipa enkwa ho sika wo benyenti no wondwe nipa pomuden ho sika wo benyenti wondwe eye wo man no enho na so wo beye sa enti so obi na ye sa na wo koto nso na ode no ye na wo yare ya na wo be yare ya enti ka beye wo dana se dana da wo du sika ebehwe eye yare ana wo du sika ebitua hospital bill de bi no bi wo ho no ma ye tu anamo wo wa ya ye ndwen eye ehun na se eye ampa so se FDA wo bia nipa yi etimi twamada pa brumundue nyina na se wo bia mineral water anase wo bia factory a wo oye ensuo na se onya accreditation every mo na se still mo ma ne kwan ama me operate e dia na je se mo kra mpo no mo dwumadi a mo die no NCP na se de mo nim dia mo ye abusofo aba the great and someone with the air to a and allegations are what they ebo efia swasege dey na betumi aka e dia fa ho wosusu se nipa no efia ne modern mass say wo bo e na wo mo pen phone bo eno ti na ye target research and evil things say dey be an issue no enkofo entimi anto anase no kura bi e wo ensem no emu for attention no ebetuja e wo too much in comment section e bi am so like videos na share e wo all the social media platform eso ekria sikapa eni midi ndasene yebesan edi ehia ebi makram